Добар ден на нашиот YouTube канал. Денеска сме во Белград и имаме голема чест да бидеме гости кај господинот Теша Тешановиќ, легендата на подкастите во овие простори. Здраво, Теша, како си? Evo, drago mi i hvala što ste me ugostili u vašem podcastu. Фала и на тебе, Теша, и кога го договаравме интервјуто, ние договоривме интервјуто прошлата недела, меѓутоа и благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Мене ми е многу драго дека си наш гостин на нашиот подкаст. Како бомба одекна после информацијата дека веќе не си со Балкан Инфо. Кажи ми малце за тоа, затоа што е многу актуелно. Тоа се случува веќе во последните неколку дена. Desilo se to da Balkan Info produkcija koju sam gradio 2015. u koju sam uložio svoj trud, napor, koji sam od nule pravio na početku, recimo nismo imali svoj prostor, ja sam po gradskom prevozu išao, nosio reflektore, snimao, vukao opremu, se okrenulo u pogrešnom smeru. Glavni problem su srpske službe bezbednosti koje su pritisnule i ucenile određene ljude, konkretno izvesnog MD iz Balkan Infa, da sam sadržaj programa promeni i od produkcije koja je bila na neki način svetionik istine i koja se trudila da prave informacije uputi pravim ljudima, pretvorilo se u nešto što liči na nekakav seoski vašar, ali u lošem smislu, pošto ja volim dobre seoske vašare i seoska veselja, ali ovo je onaj neki stereotip neka vulgarnosti i kića, a glavni problem je bio vezan za cenzuru, jer je jedan od uslova službe bezbednosti bio da ne sme da se pomene Aleksandar Vučić i da mora da se svaka emisija da je Aleksandar Vučić iseče. Posle određenog vremena je uređivačka politika promenjena i jako puno gostiju je cenzurisano, tako što se u montaži iseklo sve što je protiv Aleksandra Vučića, sekli su vrlo pažljivo, po 30 sekundi, po minut, po 2, samo da se Vučić ne bi pomenuo. Van toga, sama produkcija se dosta degradirala pominjanjem kakvih tema koje nisu za takav ozbiljan program, kakvih vanzemaljaca, reptila, sve se na kraju svelo na nekakav cirkus, sve u želji te osobe koja je to sve vodila da zaradi što više, da profitira na tome, i to je bio veliki problem. Ja nisam to napustio ranije jer sam se nadao da će to nekako promeniti, da ćemo mi ipak skrenuti u pravom smeru, a i kad dugo vremena učestvujete u građenju nečega, vi se nekako saosećate sa tom, osjećate da je to deo vašeg identiteta, osjećate ponos što ste vi izgradili nešto što je veliko i popularno, ali onda shvatite da to što se radi je pogrešno i da vi ako ne izađete u javnost, da ste vi saučesnik u tome. I ja sam lično napravio grešku što ranije nisam izašao i ranije nisam upozorio javnost sve šta se tu radi. Kao posledicu mog izlaska u javnost, sve emisije koje sam ja vodio su obrisane, preko 1000 emisija je nestalo sa kanala, uključujući i emisije sa nekim ljudima koji su pokojni, koji te intervjue ne mogu ponovo da daju. Tu je bilo svakakvog sadržaja, možda je bilo nekog sadržaja koji nije možda toliko kvalitetan, ali je bilo izuzetnih intervjua i sa intelektualcima, profesorima, akademicima. To je jedna arhivska građa koja je nestala i nažalost to pokazuje dolazak te takozvane cancel kulture i kod nas, da se ljudi otkazuju, da se snimci brišu, da neko je došao do našeg studija po 20 puta da bi jednostavno sve to bilo nestalo, izbrisano po direktivi jednog čoveka koji je odlučio da to tako ne može, da on može nastaviti da šuruje sa režimom Aleksandra Vučića i da prima naredbe od srpske službe bezbednosti. Hvala što si dao nam dobru podlogu o tome. Kakvi su sad tvoji planovi za budućnost? Moji planovi su pravim moj podcast koji će biti brendiran, vezan za moje ime i gdje ću ja moći da dovodim goste koje ja hoću i koji će biti ono što je Balkan Info u početku trebao da bude i što je Balkan Info bio pre svih ovih devijacija koje su nastale negde u periodu od 2019. do 2020. A to je neki pokušaj pravljenja alternative mainstream medijima. Tako da na tragu toga ja planiram da pravim svoj podcast. Odlično, znači da вистината биде кажана на твојот подкаст. Da istina se jednostavno kaže i
da se čuje i to je meni u principu cilj i drago mi je što su reakcije bilo izuzetno pozitivne, jako puno ljudi mi se javilo, podržalo to što sam, jer jedna od stvari koja me podstakla na ovo, ja sam slušao reakcije ljudi koji je, ne samo nasumični komentatori na internetu, nego ljudi koji ja lično smatram za ozbiljne, ne znam, intelektualce, doktore nauka koje znam, ljudi koji su uspešni u određenim profesijama, koji su uspešni, ne znam, u biznisu, ekonomiji, u sportu. Svi su mi rekli, ja sam gledao nekad Balkan Info, ali više ne gledam zadnje 3 godine i ne uđem više na kanal, jer ovo što sad radite, ovo nema nikakvog smisla, ovo se je skroz degradiralo, ovo nije taj kvalitet koji ste nekada imali. I to je između ostalog jedna od stvari koja meni upalila lampicu da shvatim da ono što se radi je pogrešno. I ja sam to znao i zato u zadnjih 2 godine, ako su primetili gledalci, meni nije ni bilo na Balkan Infu, slabo sam snimao, zato što nisam se osjećao moralno da želim i da mogu da pripadam tome, nego sam se osjećao kao da je to nešto što čiji deo ne želim da budem. Da. Jako loš osjećaj je to. И особито затоа што вие го изградивте Балкан Инфо, а сега мора да се повлекувате. Јесте, тоа е проблем, Апсолутно. И баш ми е жал, меѓутоа јас се надевам дека и верувам дека со твојата работа ти ќе постигнеш успех и ти пожелувам во таа насока све најдобро и честитки за новиот канал што ќе го правиш. Хвала пуно. Нема проблеми. Исто така што ме интересира кога се работи за Александар Вучич, што мислиш за неговата политика кон Косово? Дали е предавничка како некои што кажуваат или е вистинската? Или па дали Александар Вучич прави одстапки со тоа што потпишува договори кои подоцна се изменуваат и не се имплементираат целосно? Vučićeva politika prema Kosovu je dosta kompleksno pitanje. Naime, Vučić je došao na vlast 2012. godine. Moramo prvo da damo neki otprilike kontekst samog njegovog dolaska na vlast. Kada je nelegalno proglašena nezavisnost Kosova 2008. godine, Zapadu koji je gurao nezavisnost Kosova je veliki problem su bile takozvane, kako su ih oni zvali, paralelne institucije na Kosovu. To su ostaci srpske državnosti na Kosovu u smislu službe bezbednosti, policije, sudova, srpskih opština, različitih srpskih organa, ministarstava koji su tamo, ljudi iz ministarstva koji su tamo na Kosovu. I oni su želeli na neki način da Srbija pristane na rasformiranje toga. To je išlo jako teško. Prva velika izdaja je načinjena od strane Demokratske stranke kada je prebacila pregovore o Kosovu i sa nivoa UN na nivo Evropske unije. Zašto? Zato što u UN-u mi imamo 2 članice Saveta bezbednosti koje ne priznaju Kosovo i imamo većinu u Generalnoj skupštini UN-a koja ne priznaje Kosovo. Samim time naša pozicija pri pregovorima UN-u je dosta povoljna. Međutim, s obzirom da u Evropskoj uniji od 27 članica 5 članica ne priznaje Kosovo, naša pozicija nije tu toliko jaka i Evropska unija ima agendu da nas natera da potpišemo priznanje Kosova kao što su Makedoniju naterali da zakonski promeni ime, to je vrlo, vrlo slično i mi smo dovedeni na teren koji nama ne odgovara. Međutim, onda sledeća tačka je bila što je od vlasti, tadašnje Demokratske stranke, traženo da ona rasformira te neke takozvane paralelne strukture i da da određene ustupke albanskoj strani. Tadašnja vlast Demokratske stranke to nije mogla da uradi, jer je već bila dosta nepopularna u narodu, ekonomska situacija u Srbiji je bila lošija, između ostalog zbog loše ekonomske politike, ali i zbog svetske ekonomske krize 2008. Samim time, oni nisu mogli to da urade pre svega zato što to je bila vlast koja je bila levo-liberalna, koja je počivala nekim građanističkim principima i nije imala patriotski legitimitet to da uradi. Jer ako bi oni to potpisali, narod bi se dignuo na ulicu i stvarno bi ih svrgnuo. I onda šta je urađeno? Ono što je urađeno jeste, 2008. je pocepana Srpska radikalna stranka i napravljena je takozvana Srpska napredna stranka od prvaka Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, koji su dokazani nacionalisti, koji su godinama se zalagali za suverenitet, za nacionalizam, koji su poznati kao antizapadni i koji taj deo biračkog tela koji je za to voli. Na početku, pošto Srpska radikalna stranka imala razne greške, to je se na kraju svelo kao i Balkan Info na jedan cirkus u principu,
narod je na početku bio oduševljen, jer su rekli ovo će biti prava jedna kulturna, emancipovana stranka koja će naše nacionalne stavove konačno da prikazuju u nekom kulturnom, pravom svetlu, da ne bude tu psovanja, vređanja, nekog primitivizma koje je Šešelj tu vukao sa sobom, da ne bude ekstremizma, nego da imamo neku modernu stranku desnog centra koji će da zastupa taj konzervativni deo Srbije. I to je narod dočekao sa oduševljenjem, puno intelektualaca je dočekalo sa oduševljenjem. Međutim, ono što nisu znali da je ta stranka projekat zapadnih obaveštajnih službi, da je sam Aleksandar Vučić, poznat je recimo sastanak u hotelu Ritz, u Ritz-Carlton u Parizu, gde je sa Stankom Subotićem, jednim agentom britanske obaveštajne službe, Milomirom Marićem, dogovarao osnivanje Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić. Oni su njemu dali tad zeleno svetlo, možeš da dođeš na vlast, mi ćemo te podržati, pustit ćemo niz vodu Demokratsku stranku, oni nama ne trebaju, ali kad dođeš, ti nama treba da dostaviš ovo što Demokratska stranka ne može. Zašto? Jer on kao patriota će imati legitimitet to da uradi i moći će to da zapakuje kao pobedu, za razliku od Demokratske stranke koja ne može. On je upravo to uradio, došao je na vlast, kada je došao na vlast, preuzeo je medije, krenuo je sebe da forsira svugdje, sve je to zapad njemu dopustio. Dolaze pregovori u Briselu sa albanskom stranom, dolazi briselski sporazum i po briselskom sporazumu Srbija se odriče mnogo toga, ali za uzvrat dobija nekakvu autonomiju na Kosovu, takozvanu zajednicu srpskih opština, koja jeste predmet spora. Srpska strana će tvrditi da je to nekakva autonomija unutar Kosova, albanska strana će tvrditi to čak i kad bi se sprovelo da je to neka nevladina organizacija, da to nema veze. Međutim, šta se dešava? Srpska strana sprovodi sve što je potpisala i daje na tacni Albancima sve što hoće, i ukidanje sudova, i opština, i policije, i službe bezbednosti, svega na Kosovu, sem zdravstva i obrazovnog sistema što je još uvek ostalo. Albanska strana ne ispoštuje ni jednu tačku paragrafa, ništa, ne zanima ih. I dan danas ucenjuju državu Srbiju da neće to da ispoštuju. Zašto? Zato što srpska strana je pritisnuta da to mora da uradi, dok prema Albancima Zapad ima naklonost, u smislu da Albanci ne moraju ništa od toga da ispoštuju. Zapad zvanično kaže Albancima, morate ovo da ispoštujete, ali u praksi nikada ne sprovede ni jednu meru stvarnog pritiska na Albance to da ispoštuju, jer Zapad tu igra dvostruku igru, u principu cilj Zapada je nezavisno i zaokruženo Kosovo. Tako da tim procesom je Srbija dovedena pred svršen čin da ona sad ima ove probleme koji su sve posledice srpskog popuštanja. Jer što se više popušta, šta je glavni problem? U principu, da je malo drugačija istorijska situacija. Mi bi čak i mogli da se dogovorimo nešto sa Albancima, ali mi to ne možemo, jer Albanci su trenutno u istorijskom zenitu. Druge strane, uključujući Makedoniju, samo su im popuštale, oni su samo dobijali ono što su hteli, Zapad ih apsolutno podržava, i zašto bi oni sad pravili nekakav kompromis? Kad oni to gledaju da im utabana staza samo ka napretku. I samim time oni ne žele nikakav kompromis da prave. Sada, što se tiče konkretno ovo dnevno političkih stvari koje se dešavaju, Vučić je malo promenio retoriku. Zašto je Vučić promenio retoriku? Kada je bila na vlasti prethodna garnitura na Kosovu, Haradinaj i Tači, on je sa njima imao dobru saradnju i imao je neki vid dogovora da se ipak desi neko razgraničenje, neki tu kompromis, da on možda ne prizna nezavisnost Kosova, ali recimo da ih pusti da uđu u Ujedinjene nacije i tako, i da naprave neki status quo koji po mom ličnom mišljenju ne bi odgovarao Srbima, ali bi recimo Vučić odgovarao za njegovu vlast. I onda je on tad u tom periodu davao defetističke izjave, u okviru tih defetističkih izjava imao izjave kako mi ne možemo, kako Albanci imaju veliku demografiju, što nije tačno. Albancima je demografija jako propala i oni se iseljavaju sa Kosova masovno i ceo taj mit da Albanaca ima puno na Balkanu je mit zato što oni, kao prvo, razlog, dokaz da ih nema puno je što izbjegavaju popise. U Makedoniji nisu hteli, blokirali su popis da ih se ne vidi koliko ih stvarno ima. Druga stvar, kad dođe popis, oni će sebe prebacivati autobusima iz jedne države u drugu, nameštaće to, koliko njih stvarno ima, prava cifra je mnogo manje. I onda dok je bila ta vlast, on je
računao da sa njima može da se dogovori. I zato je on popuštao, nije pominjao recimo rezoluciju 1244, cijela politika prema Kosovu je bila defatistička. Međutim, onda se dešava smena na Kosovu, dolazi Albin Kurti, koji je mnogo tvrd, koji shvata u principu da Kosovo ima međunarodnu podršku, da šta god da on uradi, možda će ga opomenuti neki američki ambasador, rekao nemoj to da radiš, ali neće u praksi biti nikakav pritisak. I koji sad se trudi da maksimalno izvuče za Kosovo i za albansku nezavisnost tamo. I onda, zbog toga, Albin Kurti kreće mnogo čvrsto, van svih dogovora, i Vučić tu više nema nikakve karte. Svi njegovi dogovori, sve što je mislio da će dogovoriti sa albanskom stranom, pada u vodu i zato sad Vučić daje tvrde izjave, priča o povratku vojske, o rezoluciji 1244, jer ovo je neka situacija gde on nije računao i na koju on nema odgovora. On ne zna šta da radi na ovo i sad je ovo jednostavno tako. Kako će se završiti, gde će ići, da može da eskalira u sukob, ja ne znam, ali ono što znam, ovo jeste posledica povlačenja države Srbije sa Kosova, jer da je država Srbije nije potpisala Briselski sporazum, mi bi imali jače instrumente pritiska na Kosovo i ne bi bilo u ovakvoj situaciji kao što jesmo. Što govori u prilog tome da cijela teza, vi popuštajte suprotnoj strani pa će nešto biti sve dobro, je pogrešna, jer što više popuštate, oni će sve više tražiti. I tu u principu nema kraja dok se samo ne preseče i kaže ne može. A кој е излезот од оваа ситуација на Србија кај што се повлече во своите барања, а од другата страна нема отстапки. Што би било вистинската солуција, решение? Pa rešenja nema, trajno rešenje u ovom trenutku je nemoguće. Zašto? Jer mi i Albanci na Kosovu imamo neslaganje. Oni žele jedno, mi želimo drugo. Da sad mi napravimo kompromis je nemoguće jer naše želje su u potpunosti suprotne, a i njihova mogućnost za kompromis je vrlo mala, zato što oni su jednostavno u takvom istorijskom trenutku da oni smatraju da su na vrhuncu. To je suština što oni još nisu doživjeli veliki poraz. Srbi su imali i tokom 90-ih i u raznim situacijama velike poraze, samim time su nekako vraćeni u realnost. Albanci su na nekom vrhuncu da još nisu doživjeli neki nacionalni poraz, katastrofu kao što su Srbi imali u Hrvatskoj, samim tim njihova svest o pregovorima je skroz drugačije, tako da bilo kakva mogućnost rešenja je nemoguća, najbolje što može da se uradi je da se zadržava zamrznuti konflikt. A da bi Srbija vratila u stanje zamrznutog konflikta, on mora da izvrši neke mere pritiska prema Kosovu. Mi možemo da blokiramo saobraćaj ka Kosovu, imamo i tu milion mera koje mi ne preduzimamo zato što Vučić nema hrabrosti, jer bi jednostavno navukao na sebe gnev međunarodne zajednice, pod međunarodnom zajednicu mislim Zapada, jer Zapad je taj koji forsira kosovsku nezavisnost. Па Запад и сега го притиска. Например, германската министерка за надворешни работи каже дека пред неколку дена дека Косово е тоа што прави отстапки со тоа што се откажа од локалните избори и сега е на ред Србија тоа да го направи. Тоа значи дека Србија треба да прави уште повеќе отстапки. Jeste, to je poenta. Poenta je cele priče drugačije se reaguje kada Albanci eskaliraju i to je u principu ovo što Albanci rade je pomeranje Overtonovog prozora. Jer vi konstantno eskalirate, Albanci eskaliraju, Srbija se pobuni i onda Albanci kažu mi ćemo da povučemo tu eskalaciju, tu meru, ali vi nama dajte ovaj ustupak. Onda Srbija kaže može, evo, onda mjesec dana kasnije Albanci opet eskaliraju, opet Srbija se pobuni, i opet Albanci kažu može, mi to povlačimo, ali dajte ovaj ustupak. I tako se Overtonov pozor polako pomera ka albanskoj nezavisnosti. Zašto? Zato što srpska strana suštinski nije spremna da eskalira, delimično zbog toga što se Aleksandar Vučić boji za vlast, a delimično zbog toga što situacija nije ni zgodna. Imate NATO, snage na Kosovu, Zapad je ceo uz Kosovo. Ne kažem ja sad da je to toliko lako. Kad kažem eskalacija, ne mislim na vojnu eskalaciju. Srbija ima razne mogućnosti, ali Srbija se dela mogućnosti i sama odricala. Recimo, pre neku godinu smo mi dali energetiku njima. Energetiku smo dali njima, mi smo imali kontrolu nad celim energetskim sistemom na Kosovu, mi smo od toga se odrekli, mi smo svake godine za godinu se stvar po stvar odrekli i nažalost nije ostalo puno toga što mi tu možemo da uradimo. А од друга страна се поставува прашањето дали Западот е
страната на која што треба да се верува, со оглед на тоа што имаме договори кои Западот не ги поштува, а сега, например, германската канцеларка Меркел самата кажа во однос на Минск, договорот во Минск, она уствари тоа го гледала како само да му да даде ни Украина време да ојача за да ја спречи агресијата на Русија. Апропо тоа на Косово, дали мислиш дека Западот е вистинската страна со која што може Србија да се договори? И tu upravo to što si sada jako lepo rekli je suština suštine. Taj sam briselski sporazum nije pravljen da ikada bude implementiran. To je pravljen i da srpska strana implementira sve iz tog sporazuma. Ali od albanske strane nikad nije ni očekivano suštinski, niti albanska strana suštinski ikad pritisnuta da implementira to, kao što je Minski sporazum po samom priznanju Angele Merkel napravljen da se Ukrajina naoruža i spremi za rat za Ukrajinu, a nikad nije bio plan da se sprovede, tako i ovde Albanci kad su to potpisivali, Zapad kad je to predlagao, oni su u startu znali da od toga nikad neće biti ništa, da je to samo stavljeno tu da bi se srpska strana naterala na te ustupke, a da u budućnosti će biti još ustupka i na kraju ćemo dobiti nezavisno Kosovo i bez te zajednice srpskih opština i bez ičega, koje je isto pitanje koliko znači, jer mnogi pravni eksperti, recimo čak i Srbije, će reći da ono što piše u Briselskom sporazumu, da se nigde ne pominje ni država Srbija, ni rezolucija 1244, da je to u potpunosti dokument u skladu sa Ustavom nezavisne države Kosovo, tako da ono što je srpska strana potpisala jeste koren ovog sadašnjeg spoticanja, a suština cele priče je u želji Zapada da u geopolitičkom smislu zaokruži ovaj prostor, jer Kosovo i ta situacija sa Kosovom jeste ostalo nerešeno pitanje. I situacija koja se dešava u Ukrajini pokazuje koliko je opasno da unutar same usred infrastrukture i NATO i Europske unije vi imate takva nerešena pitanja koje mogu da buknu i oni to žele da reše naravno na način na koji oni to sebe vide. Oni ne samo Srbe, nego pravoslavni narod na Balkanu vide kao nekakve male Ruse, kao neki faktor nestabilnosti. Albance vide, upravo zašto Albanci u principu nemaju državotvornu svest. Albanci nisu imali čitav niz vekova državu, sami znamo u svedočenju istoričara da je njihovo uzimanje Skenderbega i slično dosta problematično, tako da kao narod koji je dobio državu 1912. Oni su, kako se zove, dosta nedržavotvoran faktor, skloni su tom nekom servilnom odnosu, jako ih malo ima, jer vi pravite neku veliku Albaniju na Balkanu, vi pravite nešto što će nužno da bude na neki način marioneta Zapada. Albanci, moram da kažem, su jako čudan narod, jer recimo oni su do pada Berlinskog zida bili, recimo u Albaniji, najtvrđi komunisti. Oni su se bili neprijatelji sa Zapadom, neprijatelji sa Istokom, na kraju neprijatelji sa Sovjetskim savezom, imali saveznika samo Kinu, onda su otkazali i prijateljstvo sa Kinom, bili bukvalno sila sami za sebe, a onda iz toga su se prešaltali u najveće saveznike Zapada. Tako da to je neko zanimljivo mentalno lutanje da je albanski narod žrtva, međutim Albanci to i ne gledaju geopolitički, njima je u principu najbitniji tu albanski nacionalizam, oni su određene teritorije dobili koje nisu trebali da dobiju. Moram da istaknem tu za istorijski kontekst, jako je bitan, recimo, moj jedan prijatelj, doktor Igor Vukadinović, je napisao jedan jako zanimljiv doktorat, gde je u doktoratu istakao kako je na Kosovu pravljena i zaokruživana albanska država u državi, zato što sam način na koji je napravljena pokrajina Kosovo i Metohija je pogodovalo stvaranju maltene nove albanske republike, kako je to rukovodstvo radilo da ta Kosovo i Metohija imaju albanske oblike, da se to iskoristi, da se zaokruži albanska državnost i naravno oni su u tom periodu imali mnogo veliku demografiju koja je izuzetna, koja nigdje u Evropi nije viđena, koju oni više nemaju. Međutim, šta je suština? Suština je, ne treba se plašiti Albanaca, jer Albanci su tigar od papira, njih nema toliko,
oni su rasuti po dijaspori, oni nemaju državotvorni potencijal, oni se masovno iseljavaju sa Kosova. Evo imamo sad situaciju ovih dana vrlo zanimljivu, da je dosta aktualna tema u britanskim medijima, je dosta aktualna tema pitanje dolaska ilegalnih migranata albanskih u Britaniju, koji su tamo često u nekim kriminalnim poslovima, ne svi, ajde ne kažemo predrasude da imamo, ali dosta njih je u kriminalnim poslovima i to je sad Britancima krenulo da smeta, jer oni to malte ne doživaju kao invaziju Albanaca tamo. Što govori u prilog tome da se oni još više iseljavaju. I šta je između ostalog problem? Zapad je njima dao neku kvazi državu na Kosovu, ali nije im dao suštinski suverenitet. Ta država je u principu marionetska, sluša naredbe iz američke ambasade i ekonomski ona nije nezavisna, ona nema nikakvu suverenu ekonomsku politiku. Narod se tamo iseljava, jer od to države je imao sloj, koristi mali sloj koji je vezan bio za UČK, bio vezan za te neke tokove novca, za te neke zapadne nevladine organizacije, za tu vlast. Međutim, običan narod na Kosovu živi dosta loše, iseljava se. Odlaze trbuhom za kruhom, jer u toj državi kako je stvoreno oni više ne mogu da žive. To nije država po meri prosječnog Albanca na Kosovu, koja može njega da zadovolji, koja može da mu obezbedi određen standard života, nego to je napravljeno eto da te određene elite koje su vezane za UČK mogu njihovi poslovi da nastave, ali tu nema nikakvog prosperiteta i mi zato vidimo kada prođemo, kada proputujemo Kosovom, da jako puno naročito malih mesta su poprilično prazni, sva omladina je otišla. Tako da ne trebamo da imamo taj neki strah da su Albanci mnogo opasni. Ja bih voleo da sa albanskim narodom može da postoji dijalog, jer Albanci u principu ne treba biti ni rasista prema Albancima. Albanci su jedan narod koji ima divnu kulturu, koji ima i pesnike, i istoričare, i naučnike, oni imaju jako divne običaje, jako su topli, fini, ne možemo mi ni sada da gledamo sa visine na njih, oni su naša braća. Ali oni su narod koji je prevaren i koji je uvučen u etničke sukobe sa komšijama, zato što je neko njima rekao da će podrška Zapada da bude beskrajna i da će beskrajno neko da ih podržava i da ovo što rade će moći da traje bez kraja. Mislim da u principu bi određene elite među albanskim narodom trebale nekako da određene stvari smire, da smire deo tog vrlo radikalnog nabujalog nacionalizma, koji je kod njih dosta se razvio i moram to da istaknem da je to razlika takođe između Albanaca, između više država, recimo ljudi koji su putovali po Albaniji i meni kažu da Albanci tamo su najdivniji naroda, kao ne znam, i bilo Srbin, Makedonac, ti nikakav problem nećeš imati u Albaniji, da oni shvataju to da smo mi komšije, da moramo da sarađujemo. Međutim, u Makedoniji i u Kosovu već je to malo drugačije. Naravno, recimo, deo Albanaca na Makedoniji ume da bude vrlo radikalan, tu ima i verski faktor koji ume da igra ulogu, ali to su neki procesi na koje treba uticati pre svega dijalogom i poverenjem, jer mržnja s bilo koje strane ne vodi nigde. Apsolutno. Od druga strana, hvala ti na iscrpниот одговор, од друга страна сега се постава прашањето за Србија и српскиот политички врв. Апропо што се случи во Македонија. Македонскиот народ апсолутно не одобрува промената на името, меѓутоа се најде политичар тоа да го направи за западните цели. Дали мислиш дека во Србија може да се случи нешто слично? Имам осет дека српскиот народ нема да се согласи Косово да биде независно, но дали мислиш ќе најдат човек, српски политичар, кој ќе потпише дека за косовската независност да биде реалност? Meni je mnogo žao makedonskog naroda, zato što to je narod koji se mnogo napatio. Makedonski narod je jako puno dao i uložio da bi postojao mir. Prvo sa Rankovnim sporazumom gde se je Makedonija odrekla dosta od suvereniteta i dosta je dala suprotnoj strani da nije dobila ništa, onda od činjenice da vi ne možete ni da formirate činjenica Albanaca u Makedoniji, ne zna se koliko ima, zato i popis blokiraju, ali po izjavama nekih ljudi koji se razumeju intelektualci, koji su intelektualci, njih ima otprilike oko 20%, otprilike, to je neka procena koju sam ja čuo kad sam pričao sa intelektualcima u Makedoniji, koja jeste realna procena, jer dosta njih je u inostranstvu, dosta njih i ne živi, a na Makedoniji dođu tu možda kad je popis bi došli sa Kosova i slično.
I oni sa 20% malte kod vas imaju pola vlade, mora da bude ministar odbrane njih, služba bezbednosti po dubini mora da bude pola njihova. To su neki kompromisi koje, nažalost, makedonski narod trpi sve u nadi da će biti mir. Međutim, šta je problem? Kada vi pristanete na jedan zahtev, dolazi vam novi. Pa je onda bio zahtev, ja se sećam da moraju sve opštine u Makedoniji, iako Albanci su prisutni samo u delu opština u zapadnoj Makedoniji. Albanaca nema po celoj teritoriji Makedonije, u istočnoj Makedoniji, na severu, na jugu Makedonije, čak u većem delu centralne Makedonije nema Albanaca. Ili ako ih ima, tamo, ne znam, Kruševo, opština, nije to neki sad toliki broj. Međutim, oni imaju zahtev, svaka opština mora zvanični, pa mora ovo. I makedonski narod pristaje, zašto? Jer to vam je u principu sindrom skuvane žabe. Vi kada polako unosite te izmene, pa polako malo ovo, vi ste polako skuvali žabu, jer to nije za sve desilo naglo i na kraju se narod demorališe, kreće da vlada defetizam, ljudima je već muka svega, uz to naravno ekonomska situacija u Makedoniji je jako loša, Makedonija je trenutno jedna od najsiromašnijih država u Evropi, Zapad nije dao ništa Makedoniji, zato što ste dali za uzvrat Albancima, zato što ste uložili da bude mir, vi niste dobili ništa, niste dobili neke fabrike, nešto makar da otvore, da se pokrene u Makedoniji ekonomije i onda kao vrhunac svega toga dolazi Zaev sa obojnom revolucijom. U Gruevskom može svašta da se kaže, svakako je to bio vrlo korumpiran režim koji je radio loše stvari, ali taj režim nije hteo da prihvati promenu imena. I zato što nije hteo da prihvati promenu imena, desila se obojena revolucija, u obojnoj revoluciji je doveden Zaev na vlast, da ispuni sve ono što Gruevski nije smeo da uradi, jer je smatrao jednostavno da je makedonski patriota i da ne može sebi to da živi sa tom ljagom i da taj režim ne može sebi to da priušti. I onda su krenuli pregovori sa Bugarima o nekakvoj istoriji, krenula je još veće ustupanje Albancima, onda usred toga krenula je ta sramna promena imena koju makedonski narod ne odobrava. Ja nisam taj koji će reći da će Makedonija treba da se zove ni na ovaj ili onaj način. Zašto? Jer ja nisam Makedonac i nisam državljanin Makedonije. Ali ono što smatram je da ime države mora da bude odluka tog naroda. I ako narod na referendumu kaže neću ovo ime, a narod je većinski bojkotovao referendum. Apsolutno da. Da? Da. Jednostavno, volja naroda je volja države. Ne može da se menja nešto uprkos volje naroda. Ako Makedonci kao narod smatraju da ovo sadašnje ime nije kako treba Makedonija da se zove, tako ta država treba da se zove. Jer od državi odlučuje taj narod. Ne može da odlučuje niko ni iz Brisela, ni iz Srbije, ni iz Grčke, ni nigde. Kako ćete se vi zvati? Vi treba da se zovete kako vi želite da se zovete. I to je osnovna stvar i to jednostavno tako mora da bude, ali protiv volje naroda u Makedoniji ime je promenjeno i razlog zašto makedonski narod se nije pobunio iz istog razloga što se srpski narod nije pobunio protiv Briselskog sporazuma, jer kad vas dovedu do toga, vi ste već skuvana žaba, vi ste silnim ekonomskim neuspehom, problemima, dizanjem tenzije, spuštanjem tenzije, već skuvani i narod se protivi, ali ne izađe ni na protest, ne izađe ništa, jednostavno to se desi, prođe i to bude u principu jako tužno. Sad, sve što je potpisano može da se povuče, ali šta je problem? Teško da će, s obzirom da te države nisu suverene i niko se ne vređa u Makedoniji kad ja kažem da je Makedonija nije suverena, jer to je činjenica na osnovu kako radi makedonski vrh. Tako vrh suverene države ne radi. Ja mislim kogod dođe na vlast, čak i se sruši Zaev, dođe ova opozicijna stranka VMRO, DPMN, da oni neće imati hrabrosti to da povuku. Da će reći mi smo protiv toga, ali ovo je potpisano i mi nažalost tu ne možemo ništa, idemo dalje. I da će to proći tako, zašto? Jer niko nema hrabrosti toliko da se usprotivi Zapadu i da kaže ne može, menjamo, kraj priče. I to je jako tužna priča da je makedonski narod jako propatio. Meni je tu jako krivo jer je to jedan onako dosta prijateljski narod. Ja kad sam išao u Makedoniju uvijek sam jako lepo bio dočekan i to je tužna sudbina u izdaji koja nastavlja da ide i koja nema u principu nikakvo rešenje. Sada, to je i pitanje malo političke teorije, da li država veličine makedonske može da bude suverena ili ne može.
Mi imamo primjere da ne može, ali imamo primjere i malih država, doduše bogatih država, poput, ne znam, Singapura. Dobro, Singapur nije toliko mali, Singapur ima dosta stanovnika, ali imamo male države koje ipak vode neku politiku koja je koliko toliko suverena, tako da jako tužno i u smislu rješenja šta da kažem makedonskom narodu radi, ja ne znam, to je jedna situacija koja je poprilično bezizlazna, samo ime i nije toliko strašno, ali opet s druge strane jeste strašno jer koji taj neko da vam određuje ime. Apsolutno. Mi ne volimo Severnu i nikad nećemo je prihvatiti. To je jedno. A da li misliš da se to može desiti Srbiji vis-a-vis Kosova? Apsolutno se može desiti. I šta je samo tu pitanje? Nije pitanje da li to vlast hoće da uradi, nego pitanje dužine vremena kuvanja žabe. Razlog zašto to još nije urađeno, zato što nije još toliko spreman srpski narod, iskuvana je ta žaba dosta. Narod, već kad im pitaš prosječnog čoveka u Srbiji za Kosovo, pusti me Kosovo, dovodi mi više Kosova. Ali nije ta žaba još dovoljno skuvana. I to Vučić vidi i zato nije spreman te neke stvari. Zato je on hteo sa prethodnom vlašću se dogovori da mi dobijemo nekakvu zajednicu srpskih opština, razgraničenje neke opštine, da bi on poraz mogao da prikaže kao pobedu. Jer bukvalno potpisivanje da ne dobijemo ništa, to je kraj. Kogod da je na vlasti, bit će srušen, doće na vlast neko ko će morati jednostavno da to povuče, tako da i čak i Zapad shvata da to nije dugoročna opcija, nego dalje kuvanje žabe. Kako ide kuvanje žabe? Preko medija, preko stalnih natpisa, pretnjama, pogroma, to je toplo-hladno sistem, preti vam, bit će katastrofa, pa se onda povuče, da bi narod jednostavno bio istraumiran, zbunjen, da bi rekao ajde i da potpišemo samo da ne bude neki rat, sankcije, da više nas ne muče, da se završi ovo sve. Tako da sve to i nama može da se desi, nije se desilo jer jednostavno to je velika stvar, priznati drugu državu na teritoriji svoje države, to je ogromna stvar i srpski narod nije bio još skuvan u tom smislu, ali primjer onoga što se desilo sa Briselskim sporazumom i sa svime time pokazuje da to može da se uradi i da je to je jednostavno tako, u principu. Meni je mnogo krivo za Makedoniju i ja ne znam šta tu dalje raditi. Ono što znam jeste da treba graditi bratske odnose u regionu, u kom smislu, kako ja gledam. Geopolitika Srbije je takva kakva jeste. Mi imamo loše odnose zbog rata i sa Hrvatima i sa Bošnjacima, imamo s Blancima zbog Kosova, mi sa svima ostalima u okruženju moramo graditi dobre odnose. I moram da navedem kao pozitivan primjer ove vlasti, jako dobre odnose koje je sadašnja vlast napravila sa Mađarskom i sa Viktorom Orbanom. To je recimo primjer pozitivnog u spoljnoj politici, jer praveći dobre odnose sa Orbanom, vi pravite to da mi ne budemo skroz okruženi, da mi imamo tu dobre odnose. I isto tako mislim da treba imati dobre odnose sa državom Makedonijom, zato što na prošlo je vreme Jugoslavije, ako smo imali neke sporove, ako sad imamo neke sporove, oni su prošli. Glavni spor koji smo mi imali, spor oko crkve, je sad rešen, s time se je završilo, srpska strana imala jedno mišljenje, makedonska imala drugo i onda je u dijalogu između rukovodstva Makedonske crkve i Srpske crkve doneto neko rešenje koje i Srpska crkva i Makedonska crkva smatra za pozitivno. Možda sa neke strane ima nekih glasova da nije valjalo, ali ako su se Srpska crkva i Makedonska crkva dogovorile, to je kanonski u principu završeno pitanje. Tako da mi smo sa tim pitanjem crkve naše sporove rešili i mi sad možemo samo da gradimo dobre odnose. Apsolutno. I makedonski narod smatra го смета српскиот народ како најблизок. Jest. Особено сега со признавањето на црквата едни со други, да ние немаме веќе спорови. И кога ќе гледаш дека например од македонската страна немаме спорови буквално со сите, Србија и српскиот народ е најблискиот на македонскиот. Мора да кажем везано за тоа за цркву. Било е гласова унутар цркве, унутар народа кои су били против тога, али vrh Srpske crkve je odlučio da je došao trenutak da treba napraviti takav korak, jer je to korak koji dovodi ka bratskom odnosu srpskog i makedonskog naroda, ka daljem pomirenju i da su jednostavno određeni istorijski procesi sazreli do te tačke da to treba uraditi. I Patrijah i Sinod su doneli odluku da je to nešto što je u ovom trenutku ispravno i tako smo došli do toga da u principu smo rešili sporove. To je super, odlično. Мене многу ми е драго за тоа. Да.
македонскиот народ исто тоа го цени многу. Кој е твоето мислење за бугарско-македонскиот договор и францускиот предлог што е усвоен? Па ја мислим да Бугари праве велику грешку. Зашто? Zato što njima je naravno cilj velika Bugarska, da pripoje Makedoniju Bugarskoj i da naprave veliku Bugarsku. Međutim, oni imaju jako agresivan pristup prema makedonskom narodu. Oni negiraju makedonski jezik, makedonsku državnost, makedonsku naciju, sve to. I time oni iritiraju Makedonce. Jer ti ako hoćeš da praviš neku zajednicu sa Makedoncima, ti moraš da Makedonci lično hoće da budu deo toga. A ako ti uzmeš da vređaš Makedonce, da ih nazivaš nekim ružnim imenima i to, ti teraš time Makedonce od sebe. I glavni problem Bugara što oni ne mogu da shvate, mogu oni da tvrde da je istorija ovakva, istorija onakva. To je predmet spora, ja naravno ne verujem u te bugarske tvrdnje, ali ti da nateraš nekoga, da na silu bude Bugarin ne možeš. Ti ako smatraš da si Makedonac, tebe niko na ovome svetu ne može naterati da postaneš Bugarin. A oni kao da to ne shvataju, kao da misle da će sad nekakvim pritiskom silom naterati Makedonce da postanu Bugari i oni uopšte nemaju svest o čvrstini makedonskog identiteta. Da je to jedan jak zaokružen identitet i da Makedonci ne žele da budu Bugari, da oni sebe smatraju Makedoncima, da je to njima nacionalnost i da se Makedonci drže toga da su Makedonci. I zato cela taj sukob sa Bugarima. Bugari su tu malo šizofreni, jer s jedne strane oni će tvrditi da su Makedonci Bugari i da to treba da bude deo Bugarske, onda će uzeti da vređaju Makedonce. Pa čekaj, ti vređaš nekoga za koga hoćeš da bude deo tvojeg naroda. Pa to je u principu dosta onako kontradiktorno. I tu jeste Makedonija u lošem položaju jer je Bugarska članica Evropske unije. Iako mi znamo da od svih članica Evropske unije Bugarska je verovatno najslabija članica, i što se tiče političke moći i ekonomske u svakom smislu, bukvalno, kao što kaže narodni izraz, 9 rupa nasvirali u Evropskoj uniji, kao da nije članica Evropske unije. Tako da mislim da Makedonija i makedonski narod ne bi trebali da pristanu na nikakve ucene od strane Bugara. Јас многу ти благодарам што беше наш гостин. Сакам да уште еднаш да кажам со среќа со твојот подкаст, а нашите гледачи можат во иднина да го следат Теша Тешановиќ на неговиот подкаст. Теша Тешановиќ, ти пожелувам све најдобро. Puno veliki pozdrav za sav narod u Makedoniji. Ja toliko imam prijatelja u Makedoniji, toliko je meni tamo lepo kad odem u Skopje, u Ohrid, da vidim tamo ljude. Ja generalno volim taj prostor, hranu, muziku, sve. Tako da je jedno divno podnevlje, region i sve, svi delovi Makedonije, tako da eto, veliki pozdrav. Поздрав, се најубаво. Благодарам што го следевте нашиот подкаст. Му пожелуваме на господинот Теша Тешановиќ све најубаво и честитки на неговиот нов подкаст Теша Тешановиќ. До следното видување, све најубаво.